Mijing tabiriba po image TV na taram na oksabgal loina na Rajesh Kumar na khurumjari ngasigi maroiba pauda National Voters Day thorom pangthokna khre Road safety haibasi khunai asida laiminariba mipum khudingmakki yaifana ba khongthang amani haina Chief Secretary Transport Anurag Vajpayee na haikre Kha Posangbam da nauna samgatpa sangai resort ngasi MLA Govindas Kothojamna sangakre loinana Myanmar da ahum suba amasung aroiba round gi vote thadanakre mapungoi pau lobirasi My India, my vote, Indian citizen at the heart of Indian democracy. Haiba thimda Tarataruk Suba National Voters Day gi thoram pangthokre. Chief Electoral Officer CEO Manipur na Sinduna Lampelda Laiba CEO Office da State Asigi Additional Chief Secretary Vivek Kumar Dewangan IAS Electoral Officer of Manipur Silas Kumar Chaurasia Director General of Police Rajiv Singh IPS na Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Saruk Yaduna Pangthokiba Thoram Aduda Office Asigi Campus da Uzar Singh Thakiba Loinana Photo Exhibition Amasu Utki Nongna Voter Chalak Laba Naha Singh da Voter Card Singh Yenthokiba Loinana Systematic Voters Education and Electoral Participation SVEEP Amasung My India, My Vote, Indian Citizen at the Heart of Indian Democracy Haiba Thimda Pangthokiba Essay Competition da Makok Mathang Takraba Singh da Manamathum Singh Yenthoki Thorom Aduda Additional Chief Secretary Vivek Kumar Dewangan Hai Laibak Asina Sahi Kudingi Leptana January Kunmarida National Voter Day Haina Palan Tauduna Lakli Hairiba Numit Asi Maru Oina Kumja Lisingam Chapan Yankai January Kunmarida Election Commission of India ECI Linkat Kibat Numit Pu Ningsing Guna Pangthokpani Numit Asina Laibak Asigi Praja Kuding Makta Free and Fair Oiba Mikhal Amadi Nauna Voter List Chalak Laba Singbu Pokning Tawatpa Amadi Voting Rights Ki Maramda Ningtina Kanghan Vatanatana Democracy Chatpalebak Amada Voting Gi Maru Oiba Singbu Kanghan Nanaba Hotnabani Haiki Masidanatana Ngalingai Matamdagi Hona Ngasi Fawuda Election Gi Mapangal Hena Kankat Hanabagi Kongtang Kaya Pakatuna Lakli Makatanasu Hena Mapung Fana Pangthok Nanaba Hotnagani Haiba Wapam Singh Pongdoki Defined. On the occasion of National Voter Days, I extend my warm wishes to all the young voters of Manipur and I wish that we should be able to exercise our ethical vote in the forthcoming elections in a transparent, free and fair manner. I wish you District Election Officer Deputy Commissioner Kakchingna Sinduna Taratorlak Suba National Voters Day 2026 ki thorom ngasi DC Office Kakching Conference Hall da pangthokre My India My Vote Haiba Team da pangthokiba thorom aduda Additional District Election Officer Additional Deputy Magistrate ADM Kakching Pangabam Santi Kumar MCS na Athoba Mithunglen Electoral Registration Officer ERO Subdivisional Officer SDO Kakching Khirdananda Fosangbamna Thoromapu Assistant Commissioner to DC Kakching Election In Charge Takhelambam Milikanna Ikai Kumnaraba Mithung Oiki Thorom Aduda Additional District Election Officer Kakching Pangabam Santi Kumarna Lusingduna National Voters Day gi Wasak Lominaki Dauna Voter List Ming Challaba Nahasingda Epic Card Cap Amadi T-shirt Kudol Tamduna Pokning Thawatki Hari Thorom Aduda Athoiba Mithunglen Oikiba Pangabam Santi Kumarna Pongdo Kibada India Asi Democracy Chatpaleba Amani Democracy da Khwaidagi Maru Oibasi Election Asini Laibak Asi Mai Pakna Chalainaba Laibak Asi Chumna Ngaknanaba Miamgi Asengba Mihut Khananaba Laibak Asi Voter Khudingmakna Election Numitta Soidana Vote Hadasi Voter Singna Election da Vote Hadaba Thoknaraktrabadi Democracy Haibasi Leraklaroi
aduna voter khudingmakna isa gi ithoni isagi right ni khanbiduna election nomitta vote soidana thadaduna afaba khanbiduna laibak asi afaba ohenbada saruk yabiu haiki Tarataruk Suba National Voters Day ki thoram DM University Imphal ki Department of Political Science na sinduna GP Women's College de su pangthokre thoram aduda University asigi School of Social Science ki din Professor K Indramani amadi GP Women's College ki Principal Professor L Rajan yauna maru oiba mioi kaya na saruk yakhi thoram aduga mari leinana Professor K Indramani na India asi malangi manungda democracy chatpa laibak singi manungda asobo laibak amani adubu laibak asigi manung chaliba Manipur dadi democracy gi lamda ahoba kaya laidi maru oina vote thadabadi yaraga vote lepadi yada bompam fawu yauri loinana hojik laibak asida lakadaba sahi khara asida soidana uba phanglagadaba delimitation gi thabak asida aikoi gi miyam wakal tahoba asi yamna mathau tai masigidamak lairiba mahiroi amadi youth singna tungi wakal khallaga thabak tawba mathau tai haiki amaromda ngasigi thoram adugi manungsanna DM University gi makhada laiba college singi mahiroi chamarom na saruk yaba written quiz competition amasu pangthoktuna makong mathang taraba mahiroi singnasu prize yenthoki National Voter Day ga mari leinana Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India gi makhada Sports Authority of India Northeast Regional Center Imphal amadi Khuman Mahikol Mayang Imphal ga punna kusamnaraga sinduna Sunday on Cycle Cum Fitness Run haiba Wakathon School asigi Oza Singh amadi Sai Imphal gi hauraga Mayang Imphal gi akoiba mafam sing kilometer tara sangba cycle gi rally amadi khongna chenba lamjel kilometer mari rom chatluro matungda school asida amuk lamthungpham oiki lamjaloi amadi cycle rally da saruk yakhiba mahiroi singda sai tael part Imphal Center official singna certificates piduna pongning thawatki asigi thoram aduda Dr. Salam Dhanachandra Joint Director My Bharat Manipur Yengkhom Bubareshwar Account Officer Sai Government of India Srimati T.H. Malviya Devi Project and Administration Sai Takelpat Imphal Government of India Naurem Manglemjau Principal Khuman Mahikol Mayang Imphal na mathang sitna Chief Guest President amadi Guest of Honor sing oina saruk yakhi My India My Vote haiba thimda amadi Citizen at the Heart of Indian Democracy haiba tagline ga loinana District Administration Jiribamna District Election Officer ga khosamnaraga sinduna 16th National Voters Day 2026 ki thoram ngasi DC Office Jiribam gi Conference Hall da pangthokre ngasi gi thoram aduda Deputy Commissioner Jiribam Krishna Kumar IS na athoiba mithunglen oibaga loinana Senior Official Singh Divisional Forest Officer Ilangbam Nirmala Chanu MFAs SDOL Tarajit Singh MCS District Information Officer Vidyananda SDC Jiribam S Silaranjit Atai District Level Officer Singh Block Level Officer Principal Head Singh Amadi Academic Institutions Singh Oza Singh Political Party Singh Nauna Ming Chalaba Voter Singh Amadi Mahiroi Singh Su Saruk Yaki Iramdam Krojai Apun Baluf Ikhal Hiang Lamwaw Gaina Sinduna Yengkhom Purimana Iba Sayrengi Lairik Amatani Aikoi Ngasi Honrabi Matung Inna Phongkre Ikhal na Sinduna Representatives of Lois Role Kaksingi Mipun Sangda Pangthokhiba thoram aduda Nimai Pukhrambam Thabaktagi Potharaba Jeti Ona Dana Loishanba Center na Pamli Masigi sumathakta matam sanglaklaba President Rule asi Constitution gi matung inna chahi ama pharakpa matamda popular government semhanba natraga house dissolve tawwa natana atai lambi leite pebum asida Manipur da popular government ama thamana widamak maitai amasung kuki MLA singna punsinnabagi tangai phadaba lei haina center na khalli
पाउसिन मखाताना हाई मणिपुर दा प्रेसिडेंट रूल थमलकपा चाही अमा पारा पाउबा कुकी की साइट लेरिबा एमएलए सिंगा मैतै की एमएलए सिंगा पुन चपमिना हनबा ngamdabasina सेंटर ना लेबाक असि सिन थुंगना पांगथोकनरिबा नेशनल रोड सेफ्टी मंथ की मनुंगसना स्टेट असिगी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिंधुना कंगलागी नोंगसुप थंगबा गेट तगी गवर्नर ममांग लांदुना तिदिम लंबी तमना किलोमीटर 10 चेनखिबा मैराथन रेस की थरोंग मैलेना फोंदोखिबनी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की डायरेक्टर कुमनथेम डायना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग वाजपेयी अमदी अति ऑफिशियल कया सरू यादुना पांथोखिबा थोरम अदुदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ना मखा तारदुना लेबाक असिगी ओइना फर्टिलिटी रेट वांगबा स्टेट अमा ओइना असिगुमलबा थोरम असि स्टेट असिगी ओइना यामना मरु ओइ रोड सेफ्टी हाइबसी खुनाई असिदा लेमिनरिबा मफुम खुदिंगमक्की याइफननबा खोंथांग अमनी थोरम असि स्टेट असिगी डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्ता मियोय कयाना सरुक यादुना रोड सेफ्टी गा मरी लेनबा पाउजेल कया पुदुना पांथोकनरी अमदी लेंगाकना पाइखलकलिबा मतमगी खोंथांगसिंगदा लंबीदा गाड़ी थौरिबसिंगना ngaakna satpa haibasi gari thoribasing khaknatana tongliba miyoisingdasu yamna maru oi makoina makoigi oiba thodang sing ngaakna chatlabadi imung amatada awaba nangloi haiki masidanatana road safety mat asigi manungsana tongan tongan ba thorum kaya pangthokpagi mapung manungda ngasigi marathon asisu मियोई लिसिंग अमा हेनबना सरुक यादुना प्रजा अमा ओइबगी थौदांग उत्पग लोयना ट्रैफिक की नियम अमदी साइन सिंग ngaakpa गाड़ी थौबा मतमदा हेलमेट अमसुंग सीट बेल्ट निथिना सिजनबा ड्रंक एंड ड्राइव ओवर स्पीडिंग न चिंगबा खुदोंग थिनिंगाय ओइब थबक सिंग तौदनबा हाइबा पाउजेल कया पुदुना चटलिबा मैराथन असि मियामबु अमत ओइना चटमिनबा ngamnanabagi खोंथांग अमनी हाइबा वफम सिंग फोंदोखि careless on the road because it is related to life and life of every citizen. No family should suffer in that way. So that is what the message is today. And this, this marathon, it is very important event. And you see the enthusiasm everybody is having. And I think the message will certainly spread across. Thank you very much. अमरोमदा डिपार्टमेंट असिगी डायरेक्टर खुमनथेम दायनाना हाई थोरम असि मरु ओइना स्टेट असिगी मियामदा लंबीगी नियम खुदिंगमकपु खंगहनबा अमदी ngaakna चटननबा चटहनबा ngamnanabagi pandamga loinana paujel kaya puduna national road safety month ki saru ama oina pangthokpani lodam asigi miyamna miyoibagi punsina khwaidagi maru oibani khanduna लैरिबा लंबीगी नियम खुदिंगमक ngaakna chatpiu haina appeal tawkhi road ki rules regulation koi ki vehicle driver na chingba pedestrian all kind of stakeholders na koi ki life na quite life safety na priority ne khanbi raga road ki rules regulations se follow tawbiu have awareness ta pangthok chabani thank you ecology su kaidaba environment yokhatpa mawongda sangi mapung oiba thorom sing pangthokhi इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की चामा कुंट्रासुब मन की बात बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना बिष्णुपुर एससी के एमएलए गोविंद दास कोंथौजम की निथौखोंग लेबा युमदंग असि मियाम पुन्ना तामिनखरे बीजेपी मणिपुर प्रदेश का खुसमनदुना बीजेपी बिष्णुपुर मंडल न सिंधुना थोरम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदा देवी वाइस प्रेसिडेंट एल मीनावंता बिष्णुपुर एससी के एमएलए गोविंदास कोंथौजम नंबोल एससी के एमएलए टी एस बसंत कुमार कुंभी एससी के एमएलए एस प्रेमचंद्र थांग एससी के एमएलए टी रविंद्रो बीजेपी मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी लोइनाना मन की बात के इंचार्ज के शरद बीजेपी बिष्णुपुर मंडल के प्रेसिडेंट एम रघुमनी अमदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की मकोक थोंगबा ऑफिशियल सिंह सरुक याखी थोरमदु अयुकी पुंग 13 ताबदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मन की बात गांगबा हौदुना मियाम पुन्ना पुकनिंग चंगना तामिनखी थोरंग मै लेनना ए सरदाना हाइकिबदा मणिपुर कन्नबा पॉलिटिकल पार्टी असि बीजेपी नतना लेते सेंटर द पालेबा बीजेपी लेंगाकना इंडिजिनस पीपल सिंगबु कन्ननबा मणिपुर द आईएलपी चनहनखी अदबु खुदक्ता हेक लोसनबा यादब लेबना इरांग असि
सांगथबनी मसिदा MLA सिंगसु अवब यावरिबनी MLA गी युम मैना चाकलिबनी अदुबु लुचिंगबा ओइबसे ममा मपा ओइबगुंबनी मसाना ममा मपागी वाबगा ममा मपाना मसागी वाबगा ममा मपाना वाबना हेलिबनी अदुगा नौना खल्लबा BJP नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन BJP बिष्णुपुर मंडल की मपांगल कंखट हनबा बुथ लेवल दा मपांगल कंखट हनबा मथौ ताई हाइना थोरमसी पांथोकपनी हाइखि MLA गोविंदास ना हाइखिबदा वायलेंस लेपलगा शांति हंजिलकलबा मतमदा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लाकनी चौखटपा हाइबसी प्रजा यावना सरुक यारगा ओइथोकनी प्रजा न तौगे खनबसिंग तौबा अमलोइदबा लेते अदुगा थोकलिबा इरांग असिदा धर्मगी ओइना ओलकपा मरमना जियोपॉलिटिक्स ता येंगलगा सेंट्रल गवर्नमेंट ना लोइसिनबा याददुना तौबनी इरांग असि धर्मदंदी यामना नेमली मरु ओइना स्पोर्ट्स की दमक लेंगाकना चही अमगी पीरिबा बजेट असि असुकी मटिक पीई मसी चौखटहनबा असि यानदुना स्पोर्ट्स दा एहन मियेंग चंगलगदी अफब सानरोय कया लेपतना पुथोलखिगनी लोइना मियामनसु सानरोय अमा माइ पाकलबा मतुंगदा पोनिंग थगतनरिबा असिगी महुत्ता सानरोय अदुना होतनरिङै मतमदगी हौना मखोयगी मथौ ताबा मतेंग अदु पीरगदी हेन फब सानरोय कयासु पुथोकपा ngамगनी हाइखि गोजेंद्रो फाउंडेशन ना स्पॉन्सर तौदुना ऑल ब्रदर्स कमिटी ABC ना ऑर्गेनाइज तौबा बोसेमना लौगदबा ISSLC की दमक रिविजन कोचिंग तौरिबा निथौखोंग अमदी मसिगी अकोइबदा लैरिबा खनगतलबा माहिरोय चनिगे कुंदा नोमगी पीबा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप अमा गोजेंद्रो फाउंडेशन अमदी ऑल ब्रदर्स कमिटी ना पुन्ना कुसमनना सिंधुना निथौखोंग हायर सेकेंडरी स्कूल दा पांथोखरे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप अदुदा मेडिसिन पेडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी आयुषना सिंबगी लेमना लायंबगा लोइनना हिदाक लांथकसिंग माहिरोइसिंगदा लेमना पीखी लोइनना बिष्णुपुर SC की MLA गोविंदास कोंथौजम गोजेंद्रो फाउंडेशन की VP के वीरेन अमदी ABC लोइनना गोजेंद्रो फाउंडेशन की थौमिसिंग सरुक याखी फ्री हेल्थ कैंप चेकअप कैंप अदुगा मई लेनना ऑल ब्रदर्स कमिटी की प्रेसिडेंट के ब्रजेंद्रोना फोंडोखिबदा लिसिंगनी तरानी थोइदगी हौदुना बिष्णुपुर SC की MLA गोविंदास कोंथौजमगी अपोकपगी मिंगदा लैरिबा के गोजेंद्रो फाउंडेशन अमदी ABC